ubundi rero nkuze kuvuga ngo mu bihugu biri by'ibihangange genzi kimwe gusa n'u Rwanda, ibindi bikarwanira umwanya usigaye, kandi nabwo bahurwanira nabi bakaba baturwana ni mu dutabare mu dukize tukagenda twihuta tugashaka uwo twaba tuwutije. Ni izo ngufu dufite kandi duhabwa namwe. Mu mitima y'ingabo z'u Rwanda harimo abayobozi bafite imbaraga zirenze imidari n'ibigwi birenze amasanzu. Niyo mpamvu tuvuga ngo tugomba kubungabunga umutekano duhereye ku bantu, kuri mwebwe. Buri muntu akamenya uruhare rwe, kuko inyungu z'umutekano twese zitugeraho. Ntabwo ari ibiraka mutwima. Kuri twebwe gengira Imana rwose intambara zaza, kuko zishize bansezerera nyine nataha. Ariko twaranavuze ngo ibyo biraka tuzajya tubirangiriza hirya iyo ngiyo hano u Rwanda ni ruto, ntabwo twashyiramo ibisasu. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe amwe mu mateka y'umwe mu nkingi za mwamba z'ubuyobozi bw'u Rwanda. Tuvuga ku musirikare warwanya urugamba rwo kubohora igihugu akubaka igisirikare kigezweho, none akaba ari ku isonga mu buyobozi bwa RDF. Uyu musirikare wabonye ishema ryo kuzamurwa mu ntera y'ipeti rya generali no kuzamurwa ku mwanya w'umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo zose z'u Rwanda CDS. Tugiye kwinjira mu rugendo rw'imyaka irenga 30 ruzwiho ubuhanga, ubushobozi n'umurava wa General Mubaraka Muganga. Wibuke neza amateka ye ntasomwa gusa, ahubwo aranigishwa. Ngo haye ikaze ku muyoboro wacu ubumenyi daily. Ndagusaba ukanda subscribe, like, ugasiga n'igitekerezo cyawe muri comment. Ndi Jonathan, ikaze. General Mubaraka Muganga yavutse mu mwaka w'igihumbi 1967 avukira mu buhungiro mu gihugu cya Uganda. Abandi basirikare bose b'intwari z'u Rwanda, urugendo rwe rutangira mu bihe bikomeye. Mu 1988 n'igihumbi 1989 yabanje kwiga amasomo ye ya ngombwa ya gisirikare ya Cadet Officer yijinja muri Uganda akiri muto. General Muganga yagize uruhare rukomeye mu rugamba rwo kubohora igihugu no mu rugamba rwo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ibi ni ibigwi byamushimangiye mu mateka nk'umusirikare w'intwari u Rwanda rufite kugeza na n'ubu. Mu 2005 Muganga yize isomo rya Command and Staff Course i Lusaka muri Zambia, nuko mu mwaka wa 2012 ajya kwiga muri kaminuza yo mu Bushinwa yitwa National Defense University of PRA, yiga isomo rya Defense and Strategies Studies. Yanakurikiranye amasomo y'imiyoborere ya gisirikare mu buryo bwo kugena ingamba strategic management muri kaminuza ya Tsinghua. Iyi kaminuza nayo ikaba iherereye Beijing mu Bushinwa. Yize kandi amasomo ya African Strategy mu Misiri n'amasomo ajyanye n'ibikorwa mpuzamahanga byo kugarura amahoro. Tuvuye ku by'amashuri yize, tugiye kurebera hamwe uburyo yazamuwe mu ntera, uburyo yageze ku ipeti rya generali, akaba n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda RDF. Kuva mu mwaka wa 2008 yabaye umuyobozi w'ingabo mu turere tugera kuri 3 tw'igihugu, yayoboye diviziyo ya 4 n'iya 3. Ariko umwanya w'ingenzi yamaze igihe kirekire ni ukuyobora diviziyo ya mbere ishinzwe kurinda umurwa mukuru Kigali n'intara y'Uburasirazuba kuva mu mwaka wa 2016 kugeza mu mwaka wa 2021. Muganga mu mwaka wa 2021 ubuyobozi bw'igihugu bwarongeye bumugiriye icyizere, azamurwa ku ipeti rya Lieutenant General maze agirwa umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka, Army Chief of Staff A Course. Uyu mwanya yawurangije neza, atanga umusaruro ugaragara. Amaze kugaragaza ubuhanga bukomeye, ku itariki 5 Kamena 2023 General Mubaraka Muganga yahawe umwe mu myanya ikomeye mu buyobozi bw'igihugu, umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda CDS. Jewe Lieutenant General Mubaraka Muganga ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite nintatira indahiro nzabihanirwe n'amategeko. Imana ibimfashemo. Nyuma y'amezi make mu Kuboza 2023
yongeye kuzamurwa mu ntera y'ikirenga ahabwa ipeti rya generali w'inyenyeri enye. Ku kuzamurwa kwaje arishimwe ku murava n'ubwitange yagaragaje mu myaka irenga 30 amaze mu gisirikare cy'u Rwanda. General Muganga ntabwo ari mu bya gisirikare gusa ahubwo ni n'umusiporutifu ukomeye cyane. Yabaye perezida w'inama y'ubutegetsi bwa APR-FC guhera mu mwaka wa 2016 kugeza mu mwaka wa 2021. Icyo gihe yari akiyoboye diviziyo ya mbere. Ibyo nabyo bimugaragaza nk'umusirikare ufite uruhare runini mu gushyigikira siporo mu gihugu. Ikindi twavuga mu buzima bwe busanzwe, General Mubaraka Muganga arubatse, afite umugore n'abana 5, akaba ari umuyoboke w'idini ya Islam. General Mubaraka Muganga yahawe imidari itandukanye ikomeye, harimo umudari wo kubohora igihugu n'umudari wo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, bishimangira uruhare rwe rukomeye mu mateka y'igihugu. Ibi byerekana ko ibigwi bye bidashingiye gusa ku buyobozi ahubwo bishingiye no ku butwari bwo ku rugamba. Uyu muyobozi w'inararibonye ubu ayoboye igisirikare gifite imbaraga kandi gikomeje kuba urugero rwiza kugarura amahoro aho igihugu kimukeneye hose. General Muganga ni isomo rikomeye ryo gukunda igihugu no gusigasira ubusugire bwacyo. General Muganga ashimirwa cyane na Perezida wa Repubulika Paul Kagame ku mirimo ikomeye akorera igihugu, kandi yizeye ko azakomeza kugira uruhare rukomeye mu nzira u Rwanda rwiyemeje rwo kugeza umutekano usesuye kuri buri wese. Aha niho dusoreje icyegeranyo cyacu kivuga ku mateka y'umusirikare ukomeye General Mubaraka Muganga. Bibuza gukanda subscribe, mugakanda no kukazogera kugira ngo ibyegeranyo byacu bijye bibageraho 5 kuri 5. Musiga n'ibitekerezo byanyu muri comment. Niba hari ikindi cyegeranyo mwifuza ko tuzabakora, mutwandikiye muri comment mutugezeho ibitekerezo byanyu. Yabagezaga iki cyegeranyo nitwa Jonathan, YouTube channel n'ubumenyi daily. Ciao.